Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede raspisalo je javni poziv za ostvarivanje osnovnih podsticaja u biljnoj proizvodnji, vredan ukupno 36 milijardi dinara, koji će biti otvoren do 1. aprila 2026. Ovoga puta javni poziv donosi neka nova pravila. U Moravičkom okrugu je veliko interesovanje poljoprivrednika. Proveravamo na koji način im u ovom poslu pomaže poljoprivredna savetodavna i stručna služba u Čačku. Javni poziv za poljoprivrednike je raspisan u Moravičkom okrugu, kao i obično izuzetno veliko interesovanje poljoprivrednika za sve vrste podsticaja. Međutim, od ove godine postoje i neke novine, pa proveravamo kako se poljoprivrednici snalaze ove godine prilikom ostvarivanja svojih prava na podsticaje. Više odgovora ima moja sagovornica Slađana Miletić iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Čačak. Hvala vam što govorite za Euronews. Slađe, najpre, kakvo je interesovanje poljoprivrednika? Ja sam rekla da je veliko, pretpostavljam, pošto je tek raspisan javni poziv. Da, interesovanje je veliko. Kod nas su velike gužve, znači ogromne već od prvog dana javnog poziva koji je raspisan 2. marta i koji traje narednih mjesec dana, znači do 2. aprila 2026. godine. Znači, proizvođači su veoma zainteresovani i potrebna im je naša pomoć, gde ćete vidjeti same koje su gužve ovdje kod nas. Ove godine imamo i neke novine koje su unete što se tiče tih računa. Znači, računi koji su, mora se dostaviti računi koji važe od 1. augusta 2025. do 31. jula 2026. godine, gdje podrazumevaju računi koji idu za hemiju, kupovinu hemija, kupovinu pesticida, znači koje će koristiti, kupovinu đubriva, semenski materijal i sadni materijal. Recite nam šta kažu poljoprivrednici na ovu novinu, s obzirom na to da smo negde čuli da je možda kasno došla ta informacija da se čuvaju računi koji je trebalo da se čuvaju od avgusta prošle godine? Pa, poljoprivrednika malo im je teže sad objasniti, jer to ljudi nisu dobili na vreme informaciju tu, ali evo za sad neki koji se bave veoma ozbiljnom proizvodnjom, koji ima i to nešto, mogu da skupe račune, tako da za njima, ali eto, mi nemamo ni još uvek tačnu informaciju kako će to biti, kako će se podnositi, da li će to ići kroz sistem kao refakcija goriva ili će to ići ljudi koji će da dolaze kod nas, da mi to skeniramo, šaljemo. Još uvek, znači, ta informacija nije nam dostupna, tako da nadamo se da ćemo u narednom periodu imati tu neku informaciju. Dakle, ono što bi moglo da se preporuči svakako je da se samo računi čuvaju, pa ćemo vidjeti na koji način će se upotrebiti. Da, naravno, računi se čuvaju. Znači, na računima mora biti matični broj ili broj gazdinstva, znači poljoprivrednog gazdinstva, gde će to dolaziti u obzir takvi računi, znači koji će biti za kupovinu, rekli smo i malo pre, kupovinu đubriva, kupovinu semenskog materijala, sadnog materijala i hemije. I kako vam se čini sada, posle, da kažemo, već 2. 3. godine primjene e-agrara, kako se danas poljoprivrednici snalaze? Da li mogu sami da obnove gazdinstvo ili dalje potrebna vaša pomoć? Pa još uvek imamo tu neka, pošto je mnogo starijih domaćinstva, mislim ljudi koji su stariji u domaćinstvima, negdje nema nikoga da im pomogne i to, i malo se teže snalaze, ali mi smo tu, znači, da im pomognemo bilo u kakvoj situaciji, znači i što se tiče promjene parcela i što se tiče obnove gazdinstava, znači mogu kod nas doći. Kada stignu rešenja, mi prihvatamo rešenja, odricanje od žalbe, još uvek ne mogu da se snađu, a ima i ljudi koji se veoma dobro snalaze, koji to rade sami od kuće. Hvala vam na svim ovim informacijama koje ste podelili sa nama. Evo, dakle, čuli ste od moje sagovornice, javni poziv je objavljen, poljoprivrednici su pokazali veliko interesovanje, a poljoprivredne stručne službe kako u Čačku, tako i u drugim gradovima i mestima su naravno tu. To je prva adresa na koju se poljoprivrednici obraćaju kako bi se snašli sa novim zakonima i propisima i kako bi ostvarili svoja prava.